Ki nong hikai ki habanle eka self verification lengba jokani ka MeghSIMS portal. Ti hakani ka video ka ba mata ka singi ngan batai phi kumno banle yakani ka self verification lengba jokani ka MeghSIMS portal. Ti hakaban kong hi phi habanle chkani ka website link jokani ka MeghSIMS banda pila klik angdi phi haban klik sign in nai ne i budam naneng. Ti hangdi phi haban pendap ya u employee ID ujong pi lada jaba pimdon pi keli naki nong pendiat school kumki headmistress headmaster principal lani vice principal ki saya pi ya uni u employee ID ujong pi bat hadin nang ta anda pila ada pendap ya uni u employee ID ujong pi pendap langru ya u password dengan nomla ban tu password hang ni sakeli naki para nong hikai ki jong pi lani keli naki nong pendiat school kisah itu yo password ubah pidai pendam. Anda pila ada ban sign in syaka account kejong pi. Syaka liang kadiang kejong pi kidon kini ki menu ki babun. Te pilih akan ni ke menu ke ba khadu self verification anda pila klik ang ni. Pin salap ba kidon sibun kini ki section ki ba pihaban pendam. Ti haswa ba pin pendam sungobha pule ya ini jing tho ibala tho de ini rong marun hang ni note pule ba khanang ba pin nom lengo balai kam save la danga save la ni balai ngam la ban beteng syakmat ti pule ba bat hang ni ngan batai piru ba lada ka information jong pi hang ni baro kalong ka badai pi select yes ya baro lada baro ki bakla pi select no. But ini option not applicable idon tang hakikat tu kat niki section. Lada ka kerteng jong pi shubu kalong ke badai pi select yes but pin nam la shuban edit chakani ka liang chakani ka correction. Lada ka bakala pi select no but pin salah ban edit kasa enable kani ka input hang ni kani ka box kasa enable pi nang ta pada anda pilawan haka benta jongka qualification pihak ban tip lupa ya ka percentage na du class 10 11 12 degree master degree jongpi nang ta pada ka bank details pihak ban tip ya IFSC code nang ta ka sedang ka identity details hang ni Aadhaar card voter ID MHIS card PDS card number nang ta teacher national code yauni pin yo na udais lada pin tips sa kelina ki nopnya school nang ta kan don ka appointment details but ka bakhadu kadika employment history ti hang di haman lagi page pi save saya next te kani ka last option handi pade ka last section ke ba pi pendam anda pila save pila ban preview ya ka form but anda pila klik preview lada baro ki jing pendap ki jong pi lani ke ba pila entry kalong ke ba day te pisa verify ti box ida we check box iba pi ban verify but hisin ba pila verify sa submit hadir ba pila klik submit pin sai iba ini hangde iba tho pending dai rong stem in sakala long no irong blue but kasa tho received hangni te parlok ngangai scam ba phi yo jing mantoi na ka video wat klet ban kershan yang ina ka por kana bangin ang la ban penmi ki video ban yarap epi kat kum ki jing tan kam kublesipun